Kalitang similar rong hampi Memorial Residential along Indian Po Fifth School Foundation Day mate karjo ajaimbe kapaman pon. Nizam Karbiang long lakai siduwaramla constituency ke parlo langtara phangcho pherere amtereng along Kalitang similar rong hampi Memorial Residential School ningkan po kechok ani katalon pon. Sonsi Kalitang similar rong hampi aprandam di pen api alang limen pen labang school pada pon sipini aningkan po nang plenglo. Pini labang so ningkan po kechok katalon pon along alohi aman pen KACEM Prabhat Chandra Taro Assam Gaurav Award binong teron Hoksong High School Head Teacher Violet BP President KAWJF KSA President Prasanta Ingti Sikari Tisu Togbang Phupen Jenglok Hadang School SMC Members Lokachali Apia Puatum Chetong Dunsi Mayalong Adi Piduniti Sonsi pini labangso azamia kalong pen labangso school provincial kepon dia phan exam ke thekiding pen jenglok exam asong la pen rong rup arat atung pen kelang dut nangji mate kacerap dun nangji kenang sot pusi iam taro pen than pachini pon la pen angtan lo pachali asong mar atung maphan papedun dera non ladak ai school along kapadun pe dia phan iam Prabhat Chandra Taro than pachini pon athe labangso school dodet pen sitame puthot tebok terai along osomara tumaphan kaheloki bidun pen puthot apan kedam thunang stami dokoglo sonsi pini labangso school foundation ketalon pon along kedam tang aningkan labangso school pen kechengsi metric mate kep asatlang ketok dun pen kachepaun dun hei thek apot karjo ajai meksitami padopon son thak taksi labangso school along pineng aningkan angbong komatsi ke thek naima mate school kidun wer atuma phan nong pi pajil ponsi mai ing samjin mesen pen pachun ponlo labang so ningkan pholo similar hong pi school ke pleng tang labang so puthang na lim pen hok lo tu mangjir lo similar hong pi memorial mata residential school jadi wanong goromba residential itu konstitusi dulu ladap kening ke kan tuang dengan lo Pineng labang suneng kan tuang deng katalon pen pada pineng metrik asap lang lo metrik pass dun jamalong first division second division ke pass dun dulu 10% lo lapen pineng ke pass dun terjalan tumphan kartu ang deng ke bipon lapen pada foundation arni lahai ke bipon belum bukan pen pars kami alang tumphan kartu ahin hin pen KSA Hamren Regional Committee amai ku pesanto ingti akai kami anak tuman narjo lo dan part kami Women Justice from Violet BP amai fi dan jenglok anak tum chun lang dan mai fi ari sangho tum dan jelangsi anak tum kami kartu gitu lo dan part kami Assam Gaurav binong teron akai anang stani rangsi anang tuman kacu andeng bipon lo dan anpar sami tak tok bang unut romlason security swak kitab stami dan kuhu ini sami pijir pon lo dan labangso similar orang ti residential school bang putih non bang infrastructure development kini tum temun elang stami labangso DPR bang kini tum prepare lo education department along IS officer long semi na paso di biara long kita bulong alam tu proses bom lo ongoing semi muy frang bang ke ladak bang kita sot ahok lam lo ante residential school apot inlong ari labang su similar orang hampi tumangjir rason kit punang bang ili pun karbiang long get lo cethang klub abirta lo ningdu alam lo semui frang semi lason kisung pavida ji phana bang ladak school kenang sot pusi ili tum neng chit kenai lapan itu masong japo itu panang japo karbiang long promas council CM Dr. Tuliram Rohang Sarfan sami ni Pimpura Lupipen labang school il tumpanang pilo mana marke karbiang promas council pensi teacher tumpanang bainong sami nengkan isek pen ceklujon krisi fan lan tumpanang bainong pomlong lo dasoteng dan sedak lutan bang pufi tum sami han pon bom lo dan sekimiang tek lo serta nengdu kelam ke lahelo ladak high school bang mana residential facility tum piune dera jok pinaan au somar tumbang ke inglong ari busam ni dapen kilometer po kilometer prop inglong arlok arling lahe duko ke joini kai ke mat ke helar ni telah tundak ki duji se neng ha so facility abi jok
koi aju aku kapuri da matum tami aku bang ini arisu mar tami aku kan juoi juoi kopi aning ke oi ne kini matum lang hari cikok persia sonar dulu kok kat ku sarson selatum kan kedam nang kasi prap jinpen nilitum kargena termas council dan state government kan sami coordinate kuri bombo tema runos pigu ke hai kan sami education minister kan sami itu lamang salam tan pacini dundo kargena termas council dan bijik tiwang hot angala so school bang provincialized ji kolam sami alang lipen dalam cakdo laben chief minister kan sami so putan itu moles kita dulu alang istala so bang kang sailok lam nilitum nengthi Rabjin pen labang school infrastructure and development labena hostel kado kabe residential facility lahai pen provincialized kado kabe long lo pulo tangpe lape inglong ari kido arat tum hat ha ri isi akhir jumia property lo dak owi kimi tum anu tins tami aku kong kapori pen kedan pen ran bang cenek dia pan bang ke ceton nam kop an ke naneluk laso bang ke mane ardi tepi dalam lo labang ke nengoy lak nengdu dalam lo pasina letum kerang kehin tin sabi labang so alam buta bang ke cerok tok ne letum halam pajekat ni chuning ris tami bidun ni akoy jo phanda pinang ni akoy chipi red lo bule kam kichun phande kichun chesi ong lin kan chuning ri bang letum jatami kyang do thek nai chuning ri ta thek nai lahele thek lo bulo tan nan tu matro pen tami state government of Pantami ada tapale unte wa ilitum kado kabe kucing on CM sa kansa ni lahai dirta nilista me kai kema cingki bondo ilitum hoi benda cingki bulu te aku lam se ardita dui ta hememi lahai lam se ni kamatha lam mang kai ke mata akimi phanse kaboriye bang ko akimi se ametin dama thanai bodong se chuning ri kai ka se chorulo naletum dak pini labang so arni